Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari waktu ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala yang ini kita niyo nukpat sin kerajaan na to insyaAllah ta'ala waktu ini hambuk dengan mga anak murid sin kami yari haloman na mo amoyin pagbiyak sa nila ini sin pakarajaan sin kita niyo agama insyaAllah ta'ala waktu ini hindi may kato patungtung mayroon na roing dahil Al-Talib Al-Saudi Said فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله مالك الحق المبين أحمده سبحانه حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Munasanglit ibang puji patuhan na to Rabbul Alamin. Tuhan tag-amulahi sing katiling kal alam. Way sali sibu makakaus inbuat malengkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta salawat iban salam para rasul niya. Panghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat iban salam kanya lapay nain ahli niya iban nasin mga sila na mamaugbog gimakayunggong hapanghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din namayan hazaman nakauna sampay pa waktu ini. Dengan sabab ito mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala itukbal na to in pagsyarang sukur. Sinsa taod-taod na pagsyarang sukur. Ang patutukbalan. Sinsa laggo-laggo iwan sa taod-taod. Pagsyarang sukur. Wat malengkan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsyarang sukur. Aka ni'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yari hanog hara niya kato niyo. Manahot na ka atawakan maaslag. Nakatatampal iban sin nakatatapok. Iban madukaing padeng mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun sing kita niyo in mga ini deng Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa na in nikmat kabuhi sing kita. Deng sabab yato adalah minini dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsarang sukulan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari pa masi-masi piya tututog niya kato niyong inni'matin. Napakayun sing kita. Pakabayaan sin nagbus kato niyong amunayin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas din dito mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita nyo pangadjian hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patumtum muna tagin hawabaran. Laton maong kanyo kamamaasan kataw tayo manghuran ha agama Islam. Abi na sin sambating ka ni'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Amoy niya review busog niya paipon niya. Yari ka to. Mataud-tuod. Di maitong. Di mataki-taki hambuok pahambuok. Uno na mayan indeng ha mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabuton sing kita in hambuok. Ginisan. Sin ni'mat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kaya pasaran. Wala na parulising kamatauran deng ha mga bangsa muslimin. Kaya lupahaning kahalgaan sin ni'matin. Uno, amo na tuan mga sila kakampungan sing kita. Kalawla siyaan sing kita. In mga silay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat marikato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naday nga sababet to pagsarang sukulan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inaon kita nyo sila. Parayaon na to in pagmuamala na to kanya. In pagsumadya na to kanila. Kasi lasahon na to sila. Lasahon na to sila. Paaunon sinhambuok pahambuok deng kato nyo. In pagbahasahon sila turrahim. Panugpati pagsugpat sin pagkasila sa pakakampungan sing kita. Mga mamaas, palanggungan sing kami haagama Islam. In silatur rahim, in panugpati, in pagsugpat sin pagkasila sa pakakampungan. In inituan, yakaw tayo manghud ko agama Islam. In pagsawmbibi mo pakakampungan sin ikaw. In pagmarayaw mo kanila. In ini bukol langog-langog. Bukon uno bang uno. Tumagawa in ini daakan kato. Daakan kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Ain tanda niya in kahalgaan sin pagsugpat sin pagkasilasa. Sin pagsugpat sin parsugpatan. Pakakampungan sin kita. Nabangkil hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahapuas kita diya aksin Allah subhanahu wa ta'ala in magtag-ipon kanya. Iban di magsakutukan niya hang sulag uno-uno. Iban magmarayaw, magtaat padwama asing kita. Kaya urol niya in pagmarayaw pakakampungan sing kita. Uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat niya, Suratun Nisa, ayat katluan tagunum. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidhil kurba. Di ay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yagpaabay sin Allah subhanahu wa ta'ala, inda akan pagmarayaw, padwamaas, ibanda akan pagmarayaw pakakampungan, paparkala panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paparkala, pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni in hakikat sin kakampungan na to. Kalabyahan, sin pagsugpat, sin pagkasilasa na to maong kanila. Naday nga sababit to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita nagguwal Muslim. Naday nga sababit to in tiap-tiap sin nagguwal Muslim. In subay paragbuson niya doon hagin hawabaran niya. In pagkasilasa, pagtulong tabang, pakakampungan sin siya. Karena sabon na tuod mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagkasilasa, in pagsugpat, sin pagkasilasa pakakampungan sin kita. In ini hambuok dahing ha mga sababan. Iranan hikaluag sin rijiki sin hambuok Muslim. Iban damikyan niya. Hikaluag
Iban damikyan niya ikahawa sin pangumulan sin hambuok ipon. Unulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimahu. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyu-siyu in mabaya, in mag-angan-angan, in buklaron kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in rijiki niya, iban tarasaun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ajal niya, unulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyasir rahimahu. In subay niya sugpatun, in parsugpatan sin siya maong pakakampungan niya. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga inibang natudungdungan ng kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haat sadya tuan, isugpat sing kita in pagkasilasa, atawakan pagmarayaw paaso kampong sing kita. Uno imahinang bunga sin pagmarayaw ta kanila. Di sinasabot na to en doon. Yakaw tayo manghudkuha ka ma-Islam. Buklaron kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkadan-danan. Iranan hikahasil mo. Sin rijiki lang ha Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pahabaon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangumulan na to. Pahabaunin pangumulan na to, in ini barakat, sabab simpagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayrin ba kita manugpati pakakampungan sing kita. Bayrin tasugpatun in pagkasilasa, pakakampungan sing kita. Alabayan tuan pagmarayaw kanila, pagtukutuyukuhi kanila. Amoy ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda sin kajukup sin agama sin kita. Apar kala simple. Baugbugan malunghayra. In manugpati sadya kita sin pagkasilasa. Parayaon na to sadya in pagsumadya na to pakakampungan sing kita. Hindi inamayan tuan hadunya. Ipananam na kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intong basing kakahinang na to. Halabayan, palunghayong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangawianan na to di hadunya. Iban, pahabaon ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan na to. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya in panugpati sin parsugpatan pagkasila sa pakakampungan in ini hambuok dahing ha mga pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Itawalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. O kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyu-siyu inkiaunan niya na marat saya po Allah subhanahu wa ta'ala. Iban na marat saya uno-uno na kahalan magjatwa adlaw gana-gana adlaw akhira falyasir rahimahu. In subay niya sugpatun, in parsugpatan sin siya pakakampungan niya. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apila na sadyatuan, dahil ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In nagduwal sayaon Muslim, na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Timitindog sin 5 waktu sambahayang
Nagpupuasa sa bulan Ramadan. Timutunay sin jakat. Naghaji tahon pa tahon. Inihinang sin mustahabbat. Sin kasunat-sunatan. Iban maduwaing pa. Dahil mga ibadat diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa tuan. Biyahil pahiling kabtangan sin Allah. Biyahil pahiling kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siulangin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasulnya. Baidiin. Di mo kakitaan tuan doon kanya. In parsugpatan papangkat sin siya. Di mo kakitaan doon kanya. In pagtulong tabang. Pakakampungan sin siya. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ila na sadya. Ajaman na to bihaon. Muslim. Magtaymanghod. Magkampung. Ang kaapu, ang kadugo. Nagdaragot singan. Ang kakauman. Tumagawa tuan nagjijingki-jingkihi. Nagiigil-igili, nagtataas tiyaasi. Bang makapagbak, amo pakain sumalam, walaw punin umuyong mahukaw. Bukon ba piyaanib kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam abay ni kahantang. Unulang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hali kamu, anibinyo, layo inyo in pagjingki-jingkihi, in pag-igil-igili, sabunal to din jingki, in pag-igil, in pag-igil-igili, in pagjingki-jingkihi, kaunon niya in karayawan sin hambuok manusya. Diya sin pagkaon sin kayo hadukmul. Kitabayin kayo yaong palanggungan na maakam Islam. Bisan pa sa ambiya diin lago kahoy hiniduklat mo moon kanya. Ay taan tutuan pupurun niya. Damikyan niya in jingki. In igil. Bang iniin na na babaw hapangatayan sin hambuok manusya. Bisan pa biya diin in lago sin ibadat. Taod sing karayawan sin hambuk manusya. Tanto tuan papasun niya. Papasun niya ini. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Layuan na to. In mga biya ini. Kahalan. Aniban na to. In mga biya ini. Parkala. Kita aba ang paday nga mga kaibanan. Muslim. Tabiyayaon in nagkasinan mayan. In nakalupa na kalawlasyaan. Hindi na makatungtum kakampungan. In mga nyaya nakakampungan. Di na manghalga kakampungan. Mangbaba-baba na kakampungan. Bukong kalong sun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslimu akhul Muslim. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. Muslim lang niya papagkahi Muslim. Hindi niya anyayahon intay manghud niya Muslim. Hindi niya pasaran intay manghud niya Muslim. Hindi niya baba-babaon intay manghud niya Muslim. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod. Insumuhunin makarungog pakaw. Paggabaha. In kakampungan sin siya miskin. In kumabtang. Makarungog kaw in kumabtang. Inamuin agi. Di ko kakilahanin tauyan. Way parsugpatan ko patauyan. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kau tayo manghud kwa kami Islam. Ayaw tua
in parsugpatan sin ikaw pakakampungan mo. Sabon na tuod in mamumugtoi sin parsugpatan sin pagkasilasa pakakampungan din namayan hapalangay din namayan hakaul sampai papalangay in ini tuan dahing ha in ini pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang mani' mamagangi makapagang hadihi kahasil sin hambuok manusia sin hambuok muslim dahing hasarayaw-rayaw na tutungbasan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in surwa. Na mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala maya sa ini kita tuan dumauhat sintong bas marayaw dahil Allah subhanahu wa ta'ala sinsulga sin Allah subhanahu wa ta'ala nag-ibadat kita akar na sinsub iban bayata dumauhat sinsulga sin Allah subhanahu wa ta'ala kang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qalu ya Rasulullah wa man ya'bah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Nayakaw tay manghud ko agam Islam. Yakaw tay manghud ko na mugto isin parusugpatan. May takaw di mawaya sumulsulga. Sabab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin ummat ko makasulsulga malainkan in mga sila di mabaya sumulsulga. In mga sila di mabaya sumulsulga. Dengan sabab yato nakaasubo in mga kasahabatan. Ya Rasulullah, indas yu in mga sila di mabaya sumulsulga yan. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Isyu-syu lang ngayon nagtaat ka ko, miyaka dadaakan ko, sila na yatto im mabaya sumulsulga, sila na yatto im makasulsulga. Waman asani faqad aba, iba ni siyu-syu in simulang hadiakan ko, sila na yatto hindi mabaya sumulsulga. Mga kaulungan sin Allah, denga sabab yatto, in pagsaumbibi, in pagsumadya na to pakakampungan, in pagmarayaw na to kanila, ininituan, daakan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya. Na isiyu-siyu, in simulang hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul, hadaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila na yatto hindi mabaya sumulsulwa. Sila na yatto in pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'. Di makasud surga. Di makasud surga in mamumugto isin parsugpatan. Parsugpatan pagka sila sa pakakampungan sin siya. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na to kalupahan in sila yaon kampung na to. Ayaw mo kalupahi in sila yan kampung mo. Kalawla siyaan sin ikaw. Ayaw mo bugtua in parusugpatan mo maun kanila. Bisan pa gamayan in ba pauruli baka ingka kahinang nila mangi kay musing karayawan. Bisan pa kaw yan niya nila. Baba, wahiyal gaan. Tawakan namuin mamugtoy na sila kay mo. Mangantuan in sila yaon kampung mo. Lasya mo. Insubay mo patutukon doon hagin hawa. Doon habigi jantong sin ikaw. Pagka sila sa mumang kanila. Mga mamaas palanggungan haagam Islam. Amuinin sipat sin mu'min.
Alamat si mu'min. Manugpati ahisiyusiyuin na nugpati kanya. Iba manugpati ahisiyusiyuin na mugtui kanya. Sabab lang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa alwasilu bil mukafi'i, walakin alwasilu alladhi idha kuti'at rahimuhu wasalaha. Lang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukol lang yung pagbahasahon panugpati, ay bimakna bang isyuin nagmarayaw kay mo, amo sadyayat to intong basan mo, bukol. Sumakawain pagyanon panugpati, ay bisan pagyugto niya in parusugpatan niya mong kay mo, in pagkasilasan niya mong kay mo, in masi-masi murayat to sugpaton, in parusugpatan mo mong pakakampungan sin ikaw. Paahli kalwal ka sin ikaw. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sugpaton sin kita, in parusugpatan, pagkasilas sa singkita, pakakampungan na to. Amoy ni inkamatanan, in pagsaum bibi, pakakampungan. Naksuluton na to, isiyusyuin, nakasa ka to. Dahil namayan ha mga taymangud, kakampungan, kabagayan, iban madukaing pa. Sabab lang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, silman kata'ak, wa ahsin ila man asaa ilayk, kulil haq walaw ala nafsik. Ang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sugpatay siyusuin na mugtoy kay mo. Pag marayaw kaw, ay siyusuyo nagmangi kay mo. Kulil haq walaw ala nafsik. Pamunga in kasabunalan bisan pa inkyugdanin, ginhawabaran mo. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Silatur rahim, in pagsugpat sin parasugpatan, paahli kalwalga, paaso kampung, ininituan, hambuok, bangini kaya bagbukan sin hambuok muslim, hambuok dahing ha mga sababan, tiranan hikasud niya pasurga, iban hikalayo niya dahing ha siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambok sahabat ng asubo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu yudnini minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Lang sinambok sahabat ini, ya Rasulullah, pandu iya kulongnya pakakahinang apabila ko kaya bagbukaning kakahinang ini, yudnini minal jannah, ikasuok ko pasurga, ikasud ko pasurga, wa yuba'iduni minan nar, ipan hikalayo ko dahing hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in surga. Unin sambong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tushriku bihi syai'an. Magtag-ipon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban ayaw kau magsakuto ang sulag uno-uno kanya. Ayaw mo tukbala in pag-ibadat mo madukaing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus salah, tunayan in 5 waktu sambahayang. Wa tu'tiyaz zakah, tunayan in hak sin pangarta mo. Wa tasil dha rahimak, sugpata, in parusugpatan mo, pakakampungan sin ikaw. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na sin sambat, in manugpati kita, ininituan, wayro unda, tumbas niya, duwaing, imbuat malingkan karayawan, kasanyangan da hindi namayan hadunya, labi luwa na, adlaw ka na. Naday nga sabab yato palangkungan na mo akam Islam, ay pa ka to ing kakasay, ay pa ka to ing kakusog, kabata, in magsulot-siulot kita nyo, maglasalya sa hikita nyo,
ayaw kita nyo amuin magbugto-bugto maniyo-tiyo sadya para sa baban. Kaya nga sabab ito, yan na sinari, langgungan na mo kami Islam, tugtuban sing kami impatumtum dito, bagsaw pa maunday nga mga nakabtang sing kami, atawakan hapagma na, in wala imamu, na inyat to, dahil hakalam masimpang hati sing kami. Sabab, yan na sinari, patuanjak, in kami ni, panag-anad-anad. Nasabab ito bang aundan ng mga kasaan na muna-muna ngayon na mo kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala laton maun kanyo bang aun isab amuin nakabtang sing kami in imamu amuin mahinang nato matakadam hindi na mayan hadunya labiluwa na haadlaw akhirat na inyat to kawaan nyo sababin niya to dahil hataw pikato sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli mamaid na kami halakal kasilasa barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyakum wa ba'ad